Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta KHERONI Higher Secondary School Patua Klamalong 3rd FALCON Cup KECHENG po Ni Changkar Pianglong Keparlo KHERONI Higher Secondary School Patua Klamalong 3rd FALCON Cup KECHENG si Chepate PON Vodeng Siri FC Kolonga Lapen Chirinti FC Den Arong Angbong si Cheng po Jak Hong po chiklo ni Pai Kep Ningkan Surihinira Inko de Trogar ni KECHENG si 3rd FALCON Cup along Aluhia Manpen Chetong Dun KLA Dun Maipu Ram Singh Phangcho Irrigation Board Chairman Don Singh Dera Hapangjang Aluhi Sarpo KHERONI Higher Secondary School Principal Dhuniram Dera Sikari Kathar Protection Ranger Sikari Inghi KSA CC Babul Tokbi KSA Hamren District Maipu Prosanto Ingti Actor Bipul Terang Atum Chetong Dun Bangso Phit Karlitang Dr. Mongwei Ingti Lapen Karlitang Borlin So Tirona Tumaphan Chikimopo Sonsi Kijutsia Por Chirinti FC Den Arong Atum Goal Isipen Vodeng Siri FC Kolonga Atim Atumpen Chipahay po Man of the Match Chirinti FC Pensi Chipalong po Bangso 3rd FALCON Cup along Nong Eapai 50,000 winner Lapen runners up 30,000 Atangka Panongpon Pusi Birta Riptunlo KHERONI Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel Philanti Patua Klamalong Dengetom FALCON football tournament Jainek into Ponlo That's just a met pen itum Karbilo Charlie songs Tame Dak FALCON FC long nitum Tame Kachira Window City News Tame nitum Malangi Tum Long Arti lo That's just a met pet Kecheng si Akiru Ping Tum Magalabang so FALCON FC pen itum Dak West Karbi Anglong so Kali Karbi Anglong ang kang Auwe kimia tum football hin lapen sports hin encourage tikidun itum thekon long lo lapen abangke football ke pachu pen just met FALCON FC into West Karbi Anglong aphan long meke wan itum thekon long lo ati piniar nia bangke sports ahin lapen banga social ahin pen kachip pe hello auwe kimia tum bangke ki ong dong auwe kimia tum bang pini rakian asidam rong lo drugs ke chupen cheng lo kaprek negative addiction na sidam dilo lasi lapusona por hud bang itung FALCON FC itung hedung akit hen na tournament ason si isia aklapen ki dia nitum thekon lo lasi labang so tournament ki di pen non dak ki ong dung sports lovers tum tame football patu thekon long ko lapen bang la chot kali alang tum hana da football ke patu ke thekon long pen kaprek uwe ki dia tum sami alang tum aning ke hang do pon po pusini tum mathapon lapen bang ke laso football tournament ke patu pon pen nong meke wan ponji lapen akang tu yang dengki dun di nitum ningit sedam tu laphanjot kali itu football lovers atau bangke pini akang rikang krang pen kachipa hello lapen ame thang mentally physically isi fitness tami tum sport lover tum thani tum ponlong lasi kadok kawe tum hanam me kachu ningri laso tournament aphan tami hiljume pidunon aliralon nang pidunon lapen sarkur Karbi Anglong arat Sarki sarpu tumnon somara tum phan bang sport hen kapachi hung dunia phan tuning rilo lapen youth tum sami apor pan hok hepin pen metha physically mentally edum ekdom strong ki doya phan sports hin na pate bog dunon lapen labang su sport hin pen pini hedung scope itong government pen kipi kontado asi nitum tuning ri thulo sports na pate bogon kangri krang rakio hormu pen chipa hilonon mena okopran tane cherai non lapen bang su kijutsi nili FALCON FC along pini ki ong dong atum chini ne data FALCON FC laan akang tang lapen laan alir alon dak program kapati kuson pen si ke success lo bulletin ni tum personally Karbilo Charlie song pen akiru ping tu labang so long ke khai long ri kaching hon perfect ilitum kaching hon protection ranger at haisar sikaring hi alang li karjabdun hip alang li adui hoy chot kali department anat kai kip chot kali sports ai hinana ta osomar dum han aning ka sirung perfect pot itum kaching hon FALCON FC ahem ku lo itum sikaring hi kastame kado ko betami hiljume pine atan akiro pinang tu asi tuning rilo aliralo nang pidunon sports ai hin chihunga karikang krase chepaiga bom masih pini bang le FALCON Cup thardang dengan nang lelo lasi FALCON Cup kosong jiki ceng mahal so mana itu ready KHERONI malam la draft kicho diba bang kitang do kicho tu mambara isi satu men kapan jo ivan tu deh kopi si claim नहीं bu ma abidi mana nitum cendol abid la sports ahin dan bote si cuai mana drugs kicho tu mana si mind divert on si into sports football na thibang si itu mana select dun hai football select lo ampere FALCON Cup FALCON Club FALCON Club and Academy
football club academy ni tum seng lo la pen medangan ya interested la student tum wigimi tum interest lo antar football nahi wang lo ajar lo pathu bom lo asan si mane dambom lo khelkon pini khelkon cup stage long same tamlo tuning same la MSC cup same la ki haidun la champion ke nil tuma team whole set ni tuma team bendam si pa kopli homos ti bang ka pai polo tuma team khelkon FC tum si pai polo taban pini so memorial tum football third FALCON Cup long pini tuma memorial pen la ni tuma pang founder player do Bolinson Teron tu alang di 2019 ni kan kiso ben ha goti long alang sugo yulo la kan kat no Dr. Mangwe inki guni tuma keeper lo so football club keeper lo lang ka medical college no medical college no hospital lo mo lang ka pai lang no me chiklo lang accident sa kan lam sikili tuma chomrang ni patut kami nang alam teknologi kami ini hang sih ini ambulans FALCON third FALCON Cup jalan cuma memorial pensi di PON 16 team do tu di masa apa itu lapor is natu pun do lapan west tu EM Richard Tokbi SRP Karlitang Aruti Tirang Pia Men Pen Cricket Tournament Kibi Angdung Kiti Arni Sonsi Jakhong Poni Phai Isiarni Pen Chepater Pipon Malong Athare Club Ahin Pen Kecheng Si Karlitang Aruti Tirang Pi Summer Cricket Knockout Tournament Patu Paduponlo Sonsi Kadukawe Karbianglong Angbong Pen Team Thom Keprapho Chepate Dunlo Lapen Pini Jakhong Ni Phai Keparni Anke Angdung Kiti Arni lo Labangso Angdung Kiti Arni Low Budget Lapen Veterinary Atima Tumpensi Chepopon lo Lapen Bangso Tournament Kecheng Lapen Kijuranta Mesen Pen Pachun Ponlo Lapen Veterinary Team Atumpen Kecheng Sienong E Chepalong Pon Lapen Runners Up Lake Low Budget Team Pensi Chepalong Ponlo Bangso Anong E EM Richard Tokbi Lapen Ahemtun Isi Arideng Pen Bi Pachur Ponlo Di Pupen Nangkelo Berta Real Son Hanse Report Karbianglong News Tenya Boys feel along Karlitang Aruti Grand Prix American Cricket Knockout Tournament tarik isi pen July 1st ni pen pancing posi pinian ke final ding kono malong athare organization team afan akiru pilo lantum organize pami pen thangmok pin pini final bangke itung veterinary club lapen low budget club angbong pathulo lapen Mesen pen latum pathusi pini ke team ke champion ke veterinary team se pini bolo runner sama bangke low budget team si Nasi lantum both team fasamini hinten congratulations pilo lapen malong athare a team atum apan akiru pilo on behalf of itum family pesta choro Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu